Stewart Healthcare, il-kumpanija li xtrat il-VGH, tiddeskrivi lilha nnifisha bħala l-akbar operatur ta' sptarijiet privati fl-Amerika. Għalkemm il-kumpanija Amerikana tuża dan il-kliem biex tiddeskrivi lilha nnifisha, wieħed irid jgħid li l-esperjenza li għandha f'dan is-settur tmur lura biss 7 snin. Aktar interessanti minn hekk huwa l-fatt li wara l-isem Stewart Healthcare hemm il-kumpanija finanzjarja Kerberus Capital Management, illi bis-saħħa tagħha Stewart Healthcare akkwistat l-isptarijiet illi kienu jitmexxew mill-Arċidjoċesi ta' Boston. Din is-sena Stewart Healthcare xtrat 8 sptarijiet f'daqqa f'Ohio, Pennsylvania u Florida. B'kollox imexxu 36 sptar fil-komunità f'għaxar stati differenti li ħafna minnhom huma sptarijiet żgħar. Din il-kumpanija Amerikana tħaddem magħha 37,000 persuna. Iżda x'reputazzjoni għandha din il-kumpanija? F'Mejju ta' din is-sena Stewart Healthcare kienet f'nofs kontroversja wara li numru ta' tobba lmentaw minħabba nuqqas fil-ħlasijiet dovuti. Ġurnali Amerikani ddeskrivew din il-kontroversja bħala an ugly business dispute over millions of dollars in payments. Dawn it-tobba kienu inaqdu mal-kumpanija Stewart lura fl-2012. Meta dak iż-żmien Stewart Healthcare kienet relattivament ġdida f'Massachusetts. Intant fuq Facebook l-awditur irtirat Godfrey Leone Ganado stqar li dan il-ftehim huwa l-aħjar eżempju ta' każ klassiku ta' ħasil ta' flus. Dan jiġri meta titwaqqaf kumpanija li f'dan il-każ hija l-VGH u tisfaxxa wara sentejn imbagħad biex il-flus maħmuġin ma jibqax traċċa tagħhom il-kumpanija tinbih lil terzi.